Difu Municipal Board pen phagok biok lang ok ke joratung phat kapachini kerosene gas pen philong le Kabinglong Thomas Council pen megla hoy kacharai koma sai ke trema long ke do tanga departmental kapar inthu ok nang sot Purunia long Buniyar Vidyalaya Matri Association atumpen biji sure kachipi saraya mai kangni Kardom ada berta long pen nili berta thanbang sami Monica Milikpi no bertang ton pen arjitha Difu Municipal Board pen phagok biok lapen wo ke joratung phan kerosene gas pen angmi phui long lelo phagok lapen biok ke Georgia prang veterinary side campaign anti mortem examination certificate and nangji pu the board executive officer lam toyalo mate order pachini Difu Municipal Board angkang veterinary side campaign anti mortem examination certificate and ete phagok biok lapen broiler awo jorlong lelo phagok biok Georgie pusita lang ke so basic angmi kuya tangji kerosene lapen gas pen phagok lapen biok angmi kiki mate phui long lelo lapen aketera lang pen da phagok lapen biok chami long le okalong bitu kapabon long le jia phan glass arosi ok binangji ning hangaling ogador pasolong le okilin weight machine pensi oklin nangji iri pen odong kali komatne bordala mate alam toy karkan pen okke jor jor kulote suri sia dai tunangji puta lam toy adolong ke tok paso la bangka bostu bangke nil tumangta e phali un de tai me dak dipu riang bong mane koson ma ki kami ki sung ta dopo mane akam ki mile alam akam bangke tano bang sung khung la sala kam klami bangke tala sonda khat ki klami pote patili thek undang po la an le patili thek motel la bangke ni tulta chok okyor tum kale la bangke kurang kala man palo sen tulta lembot ipo Jongsi thek nang po pachingri thek lo kulo bangke lesen alam ante okoi sido la glass anda kado ko venta kini glass pen si kado ko venta pinet liga tangji tapi net pen si kado ko venta la bangsa chok mani ya la sini tuna la sila okwe para tu antame la so kamone kembe ji ko te pachunji ko te so kado ka venta me so se kempo ko te ka chok la bangka sini kunji kante isi la son da ke jong konta to tu ki bon hut lo pote isi okta ador enjet la si jong si ador yang si enjet pulote la tumphanta isi adai logi isi ki thik pon ge do la si salam ka nang isi puji la jalang la bangke adai ken mane wa so he isi mane ki bon hut to me ok ador bari kha ene bari ni dai ko enjet ka pikte enjet la bang adai enjet ki bon hut bangke ador bar hi bu bangke nangnya la bangke si tahun committee do ni to khara ni jodai ko jodai Dara ki bon hut monte bon klak nang alma ke ulah pilih doi iya son thot si don non iglo tar mane non bangke isi ko pathi kon do thu je angniam ta angni ba ke tera kon ante long vet si la sen si ko long vet bivet pensi pip nangi pusi pula salam buthak kan pusi puji dari dum ke cedon lo kado ke beta isiwet du ingnang po labang ke ahok lam lo ahe bang ke ki bona hota isi ador bache ti lagi papati long lelo lagi nang litum ta lagi mane langdun cari besi nang litum ta langdun pom nang po ni litum ta labang ke tum kage permanent tum ta ni ke lasun ke ni tu bondro puri tu jori ke labang ke ahok alam lo laki adai nang itu enun tahun labang ke nono bangke laso jintu Difu Municipal Board pen ki pon rona tang bangke nang itu mehin benta jong si paching ri thek pote misen alam labang ke lagi ni itu cedon non pamel siap lo siap tu nang kok ni nang ipisi pui Nili pui bang hola gelas kitingai bojan to labang ke net glass labang ke pote glass do nang ji kali labang pote ke sa pun isunda sung chaji labang ke ade isunda kabe pensia chokle mati gel hai chiri nalang aja nang la prodin isunda danglong si asupen to ran choksin isunda
Kaba supply. Constituency net Opo opo si net lah ni. sinam kumpo. Wala town committee ben kerap. Labang si. Para tahun committee na kerap tu puson jum tahun ni par la. Tam committee yung penjong sila so net pa ho kali pote la so last ahin Na kerap tu kerap tu something with par jum tahun ni par. Na raw something. solo lo ado win. Yung si jingbi khai pote me sana Ang ang lagi ini thangsi lagi ini ang Karbi Anglong lapen Meghalaya hoy adungarai malomi hudisi penangan Karbi Anglong Tamas Council pen Department asai hem kibidam do bonsitami kedamtang ningkan inkoi bak dokai lahaya Department atum lahaya sai hem along sai pawe pina sonsi thekdam long ahoy kedora tum lahaya Department an kaparing thuji aphan aning hang lapen Karbi Anglong Tamas Council aphan kachunri pado pustami kichunang theke che theklong wang belang Lake Parokre Sirkep Cabernet Cap Aningkan Carlitang Francis Teron Veterinary IEM to Bomohut Khanduli Kedai Tadolang Solong Kikimpon She Breeding Farm Lo Ahoy Radapan Matasi Bangso Bimere Saka Pangrengadi Kimrang Pondo Lapen Baburong Pi Karbiang Tamas Council Chairman Kido Hutsi Intubondo Isi Ningdu Meme Alam Bangke Lapuan Alon Kido Adim Non Puanta Kapami Tujiapan Saikedeng Avelang Bangso Sheep Farm Along Kapalang Pan Banghini Kibi Pondo Ladong Pan Non Puar Nita Kekle Manong Nam Kipi Pona Velang Pusi Tinidun Veterinary Department Atum Apor Penapor Jumidam Bom Pusame Sai Kekle Ponang Teke Tekam Long Link Kedamtang Karbiang Law Tamas Council along Congress Kachari Esek Lahaya Hoyalong Kidotang Hormuan Kelangpon Kapang Kriya Jok Penangan Karbiang Law Tamas Council Akhiata Pendanglo Aduya Hoy Meghalaya Pendang Kepet Anda Chepajok Unedet Anpinlo Lasi non Kachari Bom BJP Sorkar Lapen Team Karbiang Law Ben Hoyara Dapan Mathara Jasamet Pen Khanduli Adungarai Malong Kidotang A Department Kaparing Tujiapan Towar Kacholang Alam Thi Perang Kiapan Pachini Karbi Anglong Tamas Council pen West Karbi Anglong Constituency pli bithung kopli amreng lapen hamren along kaching thurasai dengpon pusi dongkomukam penil dom pherangke karniu salong bertang pale Team Karbi Anglong kleng sarpo mate CM tulerm rong hang ke japen jakhong ke thomarni West Karbi Anglong Constituency pli bithung kopli amreng lapen hamren along penangan asai kimia phan longe lapen ketang tang asai impulsi rather deng pano Arnisia Jai Megateng Bithung Constituency Tara Dubi along Kopili alang Roy Long Lekang Rai Khang Jepan SDRF Tangka Pen Pangrum Pen Kuti Phora Lak Trokep Panong Si Isi Longai Sompon Lade Dapi Team Karbi Anglong Atung Tumpreng along Kikimbom Farmers Hostel Cum Training Center along Lang Charidam Kaching Thura Moang Thunang Thun Papleng Si Kopili Constituency Lapen Hamren Constituency along Rihingame Kilele Pina Rong along Akejoy Pen Solar Ame Ronda Team Karbi Anglong atum Inglong pen abam nang sumthusi PMGSY Tower pen Chenglong Kacharlia Hem Pathua Klang Kaselam Jiaphan along longi somte kangsi Difurong Supianat nang pangno thu Non malam so porphan birta moing tamar iksna Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam.
Finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Automotive outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Automotive outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo phi puthot birta long wangthaiglo Buniyat Vidyalaya Matri Association Karbi Anglong District Atumpen Patir Piponsi Jakhong ni phai ke thomarni pen phuluni long mother teacher asai puthak kon si kichun ma lapen propjin pen kapachun serak jia phanpura bidi sore kachipi sora maikang ni birta pherang ke pen birtang pali Buniyat Vidyalaya Matri Association Karbi Anglong District Committee amai phi monjuti supi pen kachapa MP pona mailong alui sar pi aman pen BVMA Assam amai phi Binu Borua lapen chunbak Dunbeshwar Laskar atum chetongdun kedamtang surini raner kebaning kan pen mother teacher putha kapachun sedak jiaphan halaso huche songlo somsi non ki chun jiaphan apon nangoyelo lapen angsong sitami chingki bomlo file ke doan ta ministry de le bomlo non amat pangrum pet pen pang pharu sir capsu se mother teacher ang hoyalong amen kache thabdumdo athe non file sitami angsongan leat lukusi aluhia tumpe mailong lamthe ke jaipon padu Jakhong ni phai ke thomarni ada porphai kresia porpen socheng dhenta constituency karbikur pho hawaramai sengtang detpen puthot hemtun pi serlong jon difurong marjangalong banta bohot nanga chethon Kedamdangar ni socheng dhenta constituency hawaramai sengtang detpen puthot angkang amai keseng pon thuje phan jakong horang chapang tangpon je phan pura
Fulum bajar na maphan banta nang chethon pen karbiku phomai an so se kapang tampon thunang je phan bidi join ponsi karbia ke ning sivet ke do thek je phan ar namalong semi korita and pon ada beta bangela pon sing ton ponilo do me thak me kurang thu